ni oba jaya da bia no de omo ka ne se oba ne ya ahawoni se oba no da bia no omo nka se me kwate no enye adwuma eyie me ye 1 seconds enu nti no ema oba ne kwan ma ne timi kwa abonten yantra o ma da bia mungu mani mu asesa o da bi se sister woni wanjaya enkasa issue we I don't think it's a pop it out. Could be any ho be kabi. Sister ya comport no ho anse na walesem. Omfa meto abonten. And so a man for person mo force wade na walesem. Beto abonten. And in family issue beto abonten. Na se Joyce Blesing kunu no e na akoye sa DNA ni dia me pese me bisa ne se. Se watimi atena se hu se ebe se nkwala we mu kura anya mema entimi nkoye die ne dia ne na bla okwati nya adwuma da bi sa okwati ye adwuma na sa ofi sa wugina so ye be ma wugina so a okwati ye adwuma dia ene bla onka se oba na one ne te no okwa ahyawo okwa abonten ekokodi ne ho wan kasa hwe wa bla bum na sa wo hwe se kotie papa bi kura wo na wo hwe se mu odin fa na kotie ne fa yo oba no da ho obe sole apie akwa abonten on sole mpie nkwa abonten enti sa wo no wo di aba betu dwa me de minim so na ade betu dwa se firi hi on apie yo because se ba die na eye papa ne eba ene kokoye enti so fola sa result aba wo mo keka wa abonten se wo na koye se enti sa no se nkrofo akeka ye twen se wo beba beka se enti sa na so wa meka dia ene na bla ukwati nya adwuma ukwati no na hoodi ne wo fom because awukura kwoti a eye adwuma enka o magina o se wo no wo yerete oba no odi ne ho e wa abonten enkrofo bebre e wo honum sesi ya omo ankasa no omo tete e omo kurum nso omo akwa wo adi aba enso so at the end of the day no omu kunumu no omaje omo no omo ti minim sister bi ni ye wo takwa eye me papa ayiri nua na ono ye friend say odika ni kunu tu kwan like ofiri otu kwan just ayipe be ma ne koba no wawo osanje oba no ewale no ehwe eba no like oni omunyina na te se wunye obi a uye eyi ohoho a waba unhu se sa akora no enye papa no ne ba enti sa wo tinke sa wo Joyce Blesing kunu no sa wo fi sa enye sister na apese ugu nanim ase enye Joyce Blesing na apese wo se ne career chesa obonyamenyum enso hot obonyamenyum ntidie yenya yetiti ho nyina ye nyame nkrofo ni bi etimi esi yetimi nso yensi yetimi sum nyame yie bibi wo ye mu esese pie enti se sister no kra nya opportunity bone nyuma di nyame ho adanse a na sa wa yi wa wo na sa wa na wadi unsamfo whatever happens no eno ama abonten ba obi anim de esi ye na so se na metimi aka no na sa moja ye a ada na opese by force wa wo di sister no to anim guase mu ada na by force wa opese wo di Joyce Blesing eto anim guase mu because otunya menyumunti wan kasa se sister no kura wonya se Joyce Blesing wonye ni suba nye apratete kura na Joyce Blesing asem yi ba ye nyina Joyce Blesing empesa wo bekasa afa na wale ye say ye di no say ye ni no say ye di Joyce Blesing bla young guy like you wona wo yile mo sha se mo bobra na sa ye di Joyce Blesing said ya modern sam no toto one dia ene bla wo kwate na nya adwuma ni ase mema omo ye fa nyina na omo kwate ye adwuma obi ohono mu a one nam ho abonti konkuro edru mpaso anu abetoto apapa so enti sa Joyce Blesing kunu e sa wo so ubegu sister nanimu afia sis bla ene onso anim guase no ebi be fra because anim guase ka kokonta ebi ka nkuruma me ma asama mpesa me be ka kira wo bla na ne se
Dave Joy you se hwanu ese Joyce Blesing one ne tini edi ni dia ene bla kopedro ye na akwose no enya adwuma wudi na wonte de onya atenka obi a mo na mo se mo ne sha ase efiri baabi no hwan nwura bi mu enu nti ene no wabeye wabeto nyom enti woni right say o depending the life said your person oye no oye ne life said your person oye no wadi nkasa seba na nya obadia said your dia beto abontene dia ene bla bomodia awo a ubi akoye die ne pa aduro so nom na uhia kotimudenden uhia se wo ne oba da ubeteki long kakra at least edie no straight one na mubedia no esese timi lang last be 10 minutes se obebo sa be 10 minutes enya se ase osuso mu tam obedi ade na oba ne benya atenka no na ye friend sen ototo papa so emba oba bi wo ho a one ne da na wa mo ne pam ya edie na udi no kra won se de oba bi so ho no ma ne da opani slow like slow motion what you see as a wubu pa as a wumu pa mo nhwehwe we nyina chi de kwan se wa hu se wo yire ni edina for the first place answer kra sa wo de beba beto abonten ese Joyce Blesing ni edino no wan kasa chi ne trans na bisa ne se menya ne se na e ma ko pedro no mpanua bi wiwi enya sa janu mode ami hu so obi ayile time obi o hwa wayile time na fukutu cheta wayile time na mi jiro na mi hwe npa kwa na mi na we bra be na obebo we wani ha de bia jise bla bi ka so obe wale me ono no opese obedi de bia no a wo oba no se wo be so le kuntu ho se obe ba be transo and am say adwuma mi ntimi nye because enye da bia na wo da ho esa wo pese oba no na so obetena so obekuntu all the time oba no minya sa hoode no me so eni ha wo maafa me so minya da age me solid da bia emesi so enti mama ni bi so ye lazy ye kama hwa ne ye kama dampan yo se hwan sa Joyce Blesing mano bra sa nyo madia emfa kura meto abonti shase yesu because that will be na miti asem yes o ba bi wo hono ma one ne da wa so ma yo okay nso no oboa onye okay o pese wo sole kura firi ne so because they wo ye no kura time Joyce Blesing shawo sapo munsuo se nkura no se nye papa ne ma mpa na unim nkura ne papa for wo mo kwa na start new life forget about everybody and feel okay entie nipa nu masam na nkrofo ena no mehu se sa internet we so no etro de sa wo mo ya ade etro first na minimum se ne ma reality but bibi kakra bi abo mehu se etro de nkrofo ya ade ankasa enti we ye ebe mi me nsole prakope mejeje se wa anya ade nkrofo akwo wo enso ma kan no omukuru mutia o makata so sa wunye ohokwo na sa wunimu no na be hu say this is going on enti Joyce Blesing said ya wo ye wa ade no ye ne saa eni nipa no achi enkoku hu because enipa ankasa no enipa ye nipa na ankasa no ye ya bronsamfo dia obi ani je ye obi downfall obi ani je keke ha obi ama open downfall open ase no open gunanum ase na o ma chichira ade so akasie na o mo dia beto apampam because wo no nyame enhira na wahira no e draw so dodo ti ye penhira na je ato atwene sister you know hu na kura nhira ni mu Joyce Blesing you know hu na kita nhira ni mu Sankura no so makoye DNA na so mo gi machine di akire asi ni pa be de me say enhira FM case ni ntino me mengi DNA ni so mo gi machine di obi o ha be yale sa be ko hospital ye be check wo yam a check wo ye be ka cho say unyale hwe hawo
She how nanso no at the end of the day no wa utimu sa wo yale. Enti so omo di machine di eche wu nipa da sani no dia na chese nipa sebe nipa nye nipa. Said omo kasa Joyce Blesing shia brain na omo ye sebe hiafo no na omo toto nyum nti obi a no da asole to dwom ene nti nkrofo gu no to di ni se football na mekura men to nyum mekura men shedam fa nyame nkwa achi onkrofo be didam so edi mi se football asembe no asembe ni anim guasie ena mo pesa mo de beta age na keke sister enim guasie ntuma ye pegu ye penim guasie ntuma gu ye fa ye die ntuma ye de fra obi biara obehihye nim guasie no back to sender enti Joyce Blesing bo wo mpa ye we say the obehihye nim guasie no obo back to sender the omunimu ane nkrofo aduane die but their own self no they are very dirty. Me kura me mfa nyame wake up enso aye me a me mfa nyame asam nkwa achi enti esuro kura ni me mu sam oni be matie na be ma ne be kwa adwuma na wo wanya audacity akofre be ma foforo sebra bedi me ade anko na nipa age ade anko na nipa ehwehwe enu nti no Joyce Blesing case we die wo Yesu di me Yeboah tugu santo anso di mo Yeboah tugu ade na mo pa boni echen papa mo do boni echen papa because Joyce Blesing obonya menum aden ena mo do boni echen papa enkrofo diewu enkrofo asie nipa ma enkrofo tese enkrofo diewu ankasa enkrofo bebre awowo esa dia kwa aba ne omu kurum na tie enso omu se ye nto nwum mfra wo omu obi anko ye ne ba DNA se DNA no wa wugi tum se nkora die uni ukunu papa na kohwe se DNA no ebefa ukunu ba ye beyi bia to atwene amwa no madurawu ugi machine di eche nipa ugi machine di che nipa ti Joyce Blesing emma de nipa ka emuwa bem omo kasa woda abonti ni yedi ukra Joyce Blesing e kosoa na yi unyankopon aye be man de wagya no kakra me ti akira mahu nti no be man me si wagya no wagya om na ehwe om saa no a e na om start no om e kasa bebre na wo eniema ko said your oba no pa nko beja wagya wo ahyew Joyce Blesing ku yagya usuba we kura wuda na di no echese wu nkura suba papa wagyaw mimi ku Kwabla Jones ukwa fle no na baby sa se Patricia yi me kura de Ghana kura bebre na ye frema coast na what is obeka cho se me yire me te no so anama sorry bema papa akwantu ma samunti uka bibibia la enye ye de ubeka ne se ya me bablo che na mhu se me nkrofo wale fun enti Joyce Blesing wagya wuku na wagya no obia beka wa asam a enso obia so na minim sa wo nso obia so because wo ye mature do wa adwenem wadwene bie wani ate Joyce Blesing wani ate koso na shout apo munsuo ema omo enfo omo bronsam David Bible mu na wodi twekunkum nipa omo tibi bo nkrofo apo oji omo nsam sika omo krampo no omo wadofo omo krampo no omo wakamafo na Joyce Blesing wa wotwe sister diwate na twede edie dankasa na so kofa be ma bia onti min di uye na wujai na wo wale be ma papa aso otum se
na say die de sa nya botre nya wa wo de wo da ho na wo dia na ho se die de enti Joyce Blesing me message kakra me wode ma wuni se nkura ne nya be ma ne ma se ya wo mma enyo na be ma nkura ne mframa ma o mahome enyo obi ena ebe ma nkura ne mframa ama wo mahome yenya wu sei ebeto asase so a akura na nkasa ne gro eno ane sa wo de beje to we bra bedi we wo de sa kwan akura ne befa so anyi kura you don't even know emema no kura bi mutime eja emba me ku kwabra jozo ni ka pre na nso no ne ma no de obetimi wo ye na nso oni sika no enkura ni nyina gu so be na me hwe wo mo enti se nkura we mu kura no imagine so mu ni papa kura na se nkura ne ti ase adam na mom nkwa mom home me kura me ka se na me hwe mu ahia na metimi aye enti Joyce Blesing ye nyame ene ma nkura enyini ni ye nyina ya be ye mpanifo bi ti se o ma be ye mpanifo bi ti se ye enti Joyce Blesing oba no so o papa so oni papa you ga oba bi ena no odo ni kunu pa ena omo pa wo omo kwa ya no na ye friend sen omo testi be ma ne hunsu a be ma ne hunsu ne enti me nwo bada enti anu ani se oba no so do ni kunu nti o ka kire doctor ne se memmo mi kunu ma ne ye sa asem we na emom no mo ne nka ne se entwingu mu no ai meme de metimi ahodu kosua no enti wo twigu mi mu a na chese me de awo na omkofa obi hu nsuo e na omde betwi egu ni mu anya papa na omtwe papa no nso de enti otenkese ne de a abrochire ba akuya e na omo befa ne ma papa yes onya opportunity bi wa abrochire na obefa ne ma di ene e na tija ana omo chere se enkrai enya ne ma di awerho no osun ebeto papa eso papa nko on opa numadro kura wu ni nyina ya internet ba ko hwe ne empane enkwase asema ye de wo ye mfa so oba na wo so ni nyina ya machine ba ko pe e chere ye hu coronavirus ade e chere ye hu ahwan ade e chere ye hu ahwan enu kura mugidi no obi asase woni ni kuna asase na so mawo na se neno when wote ho ne de sabi wa hu nyansa e se obekwa akoye DNA na neno a moja ya wie na oba ne move ni na yi no mo de lesbian nyina beto no so enti ye hu se mo ya trofo internet no so de be say mama hanu manka binim se etro ebi wo internet no so etro any nipa say nipa no say because all they sell no they are gidi ha de nyame ehira de yemoni dua wo Joyce Blesing me say say nkura no kura nya ukuru ni ma we e ma na how move your life, focus on your life, be happy, enjoy yourself because of bronsam no e ka no nko na wote ho tini suo no akase hye yenya no ya nkase ye benyam e ka bronsam nko no na nka wani je na wuwom no na da no usu na de bia odu nsa guti na wusu na nso nya sa na nyame ye no hwa na ka se sa na nyame bo no nyankopo wa me ye hu ye obronsam nyuma a wo ye enu nti no se wuduro na obronsam o hyehya na do na ye butu na wotwam enti Joyce Blesing sa akura na ye ukunuma se nya ukunuma eye wo na wo kyem wo mo se wa nko wia sa ankola ne nko ade omo ye wo ma enkola no wo mada jo fa wo ma na hwa wo ma be ma no kura ma ni ntwam ehu sa ankola ne da keto an kura sa ka kire ne sanya ne ba omo si se ahe percent keto bi enokra sei anim guase ntoma e na omo hyehye dia be frawo na ye ni abie Joyce Blesing ye nka nwu so da nyame nim de ode wo e ba be ye me sei esikafo bebre omo nam e toto nipa
Esikafro bebre enenam etuto nipa. Na nka wo bless nka wo ope abaye open year enka nsem we nka de beba beto abonte se wo na ade ba yo se hwan na de ba yo ka de beba beto abonte enti se Joyce Blesing akodi no ho no de awosa nkola mienu no ena ketewa no so wo de ekota pe na wo mu dia ene na blai kwahwehwe wo kote na ho odin se de esifatie why kwana kwahwehwe se wo kote na ho odin no eye papa etime wo badia ene na kone ko cheke ena se wo ba nso a ene bla wo ye 1 second we ni wo ba ni ye manani anye enu nti no sole a na okodi no ho no na se be ma du ma wo twe no emu ya wo ya wa ya sekura ya wo ya enti wo san sole na se bi enya bi a ohia buruburo bi ne ba wa bla bo so se bi a sa ada no ebi kura ya ju oba bi ato hospital enu nti no ebi kura na nka wo pesika bi na di akoyi uba no na eye just nyankopon so abo Joyce Blesing wa mami sika kakra de obedie die I don't think said Joyce Blesing ebe kwa akosere enti die na be ma kwan se be ma wo no oyirete na be ma katachi a wo no oyirete na oba na be san sorry akwa abonten se obi nsa medi no ene na kire se wo kwate no wudi shema na oba no ho aba nti wonam wa feeling adokoro no enti di obeya nso obi so no obla obla because feeling na adokoro no na me a feeling bia adokoro mi obe so mi mu a me be feeling dokoro mi o ma me na mete ano adan na musu ba tisa adan ti me the message way e the bread Joyce Blesing die nyame ahira no ye moni dua mudi musika kata mo nim guase so mudi musika kata mo boni bia mudi so na obi ba so no a wa fight for na brabo mu ehu no ho ano no mudi na be si internet ne so na obi fi asem e fa ho obi fi asem fa ho ha obi fi asem e fa ho obi fi asem fa ho obi nim de esi wo obi fie mu obi ni kuru wura dem a wunim de yakoso obi fi asem e fa mo ho we aye de fi asem enti se die ne nu ho ahwa e fa mo ho ena chese mo penanim guase mo pen seye mo pen ohawo mo pese nka wonnam ananku osu awali giant so eno so ena eye by force so na masu eye by force so na ma fa so gusti na su me ba bro chire na ma amasa nka bibeja mi kunu na asetena na ewokurom ha ne ma wo audacity se kwa wali nti anu nti no wona ma na kwabla Jones wana ma no di nsagu neti no osu ono enti wajana wajano oba bia pe be ma obe krokro no oba bia pe be ma one ne be kasa yie oba bia pe be ma oye romantic be ma papa be ma chese obi de na asamo ba na wo pia we be ma bi wo ho anene tifia chokrodo asem bia la obeka bi chese be ma bi wo anene tifia ma de madam fu bi ni kunu odi nkonkonza na ne yire mpesa anti no oye na so odi ne nkonkonza no ano ne yire wo ho ano de akọ awowo monzu na bre ya pia bonten na ojina honum no odi kokonza pese da me yesre sanke yewu ana msi ba he unipa na edi nkokonza wo eda na chi ho no by then no so de siso emuhye what hey bla be fi wadi ani kokonza ni bema enti bema bi wo ho no mfa wo nkasa na ni tiri musum ni ade no ono onye romantic kra ma ne nye de onji wani ma unhu se wo like wo system nim like onji wani ma unhu se wo so yo ba
na se oba no nani betia no wajawo ana munim sa ema so oba jawa oba so obejawa efru kalata so ye be ma papa na wo ye be ma chese adenti obi ba no obo atwede no oje na ade onja nko but wo hwe niam bi e kwaso a kase nkwase afom ngala we ko da mfiri mani so obejawo na so ye be ma papa wo hwe no wo mani hu sa wo yo be edie chese wiase dian edie de ni page na nka obi oni ni kunu start odo ni nti no oni ni ye bibia bo mu together at the end of the day nyanyame a enka obi echinchim ne nsa efa na japade na ade a wa brenya na enhyiranka nyame sa nyum na oto nye nipa na dodum no nyankopɔ se wodo wa no odo enti wodo Joyce Blesing enti dia mo beka bia mo nka Joyce Blesing no ono oye matured wo na adu medical aka because ni kunu oni ni kura walija ye baaye no se na nye ni social media handles a enka baayiwa no ko wa meka ba kumpo ewa abonte die nipa de ye no na eja enso sister ya mebie na no because ohun ni se eye normal wenye eja ya wie enti de oba abeka no ono mfa no ho wa ye dia besi ne force awale by force awale by force okay say by force na say awale ni nti no heaven no eno na de le be ko na say mumu bebre mu nso ma wale makwa wo na mu ni mukura akeka abom enti eno ba ne sa no nso heaven no ukofa ne enti asra mu nya Joyce Blesing no nya ni peace no fa live in life nkwara ne nya ne bakro enye papa ne ma ye ono maame no ne ma wankowia ono no wachem na wawo enti wawo ne de ono ane dia nti wafa ne ma wawo nti ase kwoshepo enye oba akofo nku na enyin se nti se enye ne ma obekwa kohwe nipa kora wo ne wo ye enye sa kora opekora ono ankasa behwe ne ma mo papa se wo machine dinam nti ono so waje atum mo papa se machine dinam nti wono waje atum papa na timi aje atum a eye me na me wo mu papa no onko ne baby because e bia na onim obi aka papa no nti Joyce Blesing focus on your life said your life now that no ko UTV omo kofa wo malator problem abape na wani so ko sister da bia mo ni so ko na ni panja wa wale semaka omo jaika because onyum to no e no mpeso dan it say oba pa Kristi ono otutu obo ani wodua aha enti no dan it say oba pa Kristi o kanu no ono so dia fa ha o kanu dia fa vim fefem na ante wa kwan mu na ba obra se dia ope no na enipa yenye kromo Africa debia memeto on me hwe ayifo alatafo omo ye comedies at the same time wo be hu se obi hu asam kwa no mba beka ya asam a asi ewo internet ne so eno mba ba beka bi omo nsole keke eme disgrace nipa eme se nipa da aso ye Ghana fo ni nua no kro ne nete ha no onim ne hu ayi bia o eso obepe bia twro na ode amane obepe bia twro ne ye dia konne dia sell because nyame nhira ewo wo so nyame wa hira o battalion so nyina wugina so what you say enti Joyce Blesing ana wale egu enso na anu nyum ye ode baaye eye very fantastic enyum no kura mi nim de wa me mo nchira mu nam de munti enyum papa enyum ode baaye ye collect man hu say yes enyum ejina so nanum asem etofo mana home unbreakable Joyce Blesing untumi nya me hwe untumi enya ne hwe nyame na ahira no enti Joyce Blesing me de anwumre anopa anwumre me be ka kira wo se die ne kro no a omo keka ho asem no a omo ba odin na matibi no se ye tampa sister focus on life
Focus on your life. Never will bra said your penal. Your life is in your hand. Obia no me babro chire. Ena me beye mi wokunu a. Enka nkrofo edu omu kofie kura nka bia nka meka ho. Na so wo be wo kura na ebeka se ena ofiri ga na eba no okuro nsu nipa kro no ontimi mboa wo ontimi ontimi mfidi just one day kura. Eso beba be ka wa asam ya. Enti nyankopɔ de adwe na to yetirim nyame wonim se me ba abrochire no me wokuno nanso wase me ba kɔbɔbla foforo e wokuno foforo so ɔma me kwan nyame na wama me nkwa ma me home no wama me kwan se me mebɔbla foforo ɛno nti ɔde adwe na to me tirim no na me ba aye no na me di kuan be hoahoa me ho a nipa koro no nso woni sika a wɔde beba be boa wo se ebia watu wako obi manso enti yese ne yenye sei oni bi enti nyame di adwen na ma wo use your brain na fatana kuro no mu na nkora no adie hia chen wankasa wo di obi awo ba wo hwe ne ma no wa hwe ne ma obi anyini emewo se me ko hwe me family by force wa wo ba to wo mba de eye by force se wo hwe wo ti nyame di watu kwan wayi wafri yikena wayi wafri ayi ya friend say adu uko wayi wafri mizrim ko afie adu uko kena bo sha asase no so na udru bo sha asase no so a bible say enufusuo ene ewo asha asase ne so ma enti nufusuo ne firi hin ne be sha so ma eya nufusuo na ode abeto so no akwanya bebre wo ho so obefa so de aba obra na wudi ahwe family enye so ba be ginam sa da bia wo do otekwa no we medi no onko no ntu ya wo kada bi na emom no abrabo foforo so be ware foforo obe wo ma foforo na at the end of the day dia wadi ka wo no wati mi di bia eden ahwe wo mo enti nyame di adwen ne mawa o si yusu na emom be yusu ni such a way nyankopon ni bumfu because nyankopon sa obi ukosi obi mpo no ma waduane na wodi wonsa ba mienu ni we edia ye beka se wo kurase ni enu nti wodi obedi ni gentle sa na nyame ede ya ba beto asase we su na wa kire ye no enti ye ba ye no ekwan ne wo ho gradually ekwan a emfa wonko oseye mu efa wonko animguase mu enu na nyame ahyehe enti mla no nso wa bewuram di so bi na nkrofo ma no nso nya bibi ni enti Joyce Blesing unti na me bae Germany akwantuo ye de beba because me wa aduro fie no obi okro oni ma aduro fie but me wa aduro fie se ya fra ne heim ana meka se minimu ajakoa ka mema ajakoa ba na waba be yes afem na mame part ebedru part 10 Germany akwantu ya de beba ebedru part 10 because ebia de wo baby wo Ghana wo yi na wo you don't know anything but wo ba ye no me se me be bo me to me bo ase na ma be hyehye sadia me ba be hu no pepe na me de aba enti Joyce Blesing eba no enye wukunu ba onfa na sam galawe wawo wona wo hwa oma nkrofo de hyehye omu ntumam hyehye oma ya so oma kataso ai enti Joyce Blesing eno ane so obebo wa bra bo yie emra aka wa anim ni doso nyankopon am opportunity ai enti use ni proper na fa hwe nkura na wo de awo wo mo no ontwen se be ma no ana se be ma bi emetua wo ba school fees emfa wo ba bia papa kura nkwa wajoda nyankopon wajo nyankopon ni wajo onu wo de enkrante ene dwudwa nkrofo otirim enti Joyce Blesing
ene mo asanso he girl bi na owoga na nhira e fam for ye ni odua ge yi nkoaa ye wuwo studio ho no sa girl no ma menim kwa ma efe ma try se menya ne number na ka girl no nkoaa issue ke ye be fight for that enso so no menim ogbo wu hwehwe internet no so kra wu hu ba bia akonyo mo number. So I just forget it because of that girl ninti no enya dia me be support ukunu no and we jana so ye be ma enough onhwe so no mba abrabo no nko nanim ai onhwe so no mba abrabo nko nanim no njai say o tata o benkum ni nifa ene epo o tata o adan our lay by force obia wo de e ma ne kwan e ma ne jai ne kunu obia wo de ma ne kwan e ma ne kwaso wale na wale na o yi Tracy Buachi say ne life ye me fese oba kwa akofo obi abemu abi na ne nete na abemu say nipa no kure nkoye onu kura osole o me you chop money ene na papa na Tracy Buachi ne life ye me fese so much because chata now no live beautiful. There is and the camera head in Nukuya, she be abetina se ese kili uso eti kamu na nipa we ujanwa no bi abetina se na zande camera kwa wale ba ku wejanu onya egbemifo mu nyina obi biala obekasa asem ni bia wejanu any first now I tete bejimimle no by force oto be ma ni nyu chop money kra na oto ho unya sika kra mfa wo school fees kra na oto ho na enya papa ni bia nke wa betra brochire na me ankasa mo ga na menye premier ni so much na nka me kan ba betra brochire enti dia ichesi gwa cho nso so je wo de atu a na me wa hira wo use wa de na me wo de twene ma no wo sa de agina ka ho wo be ni such a way a twene mu ankobam na wa je o treat ni ye wa fa be ma ba ko obetimi aboa wo be hwe na nso so wa bu no wa do no enye ni sika nti na akwa na wo ha na wo sika oba no be ko na wakwa ya disrespectful to the person na nipa net ho saa ne umumenti bajimisi kakodi omunya ne saa baby ene ho enti Joyce Blesing ji wo 2 na je wo 5 na je wo love. I love you so much. O life ye me fedodo bo wa bla bossa de open no emfa ho manipa fa ho ntu nipa so because bibi to okro mu ntimi me wow me do mu nyina nya me nhira mo sama betie no kore ye de Germany akwantu ebeba na ebebo akosi part 20 kora because abrochire no obi ho onim de ekoso me beto me bo ase abo afrita that's only am better ye nua ba Joyce Blesing issue na me say a hame kakra enti be yamaje se me kire ma adwena afa ho se bema ani obeja ya da bia no de omuka ne se oba ne ya ahawoni se oba no da bia no omunka se me kwate no enye adwuma eyie me ye 1 seconds enu nti no ema oba ne kwan ma ne timi kwa abonten yentra ma da bia mungu mani mu asesa o da bi se sister woni wanja ya enkasa issue we I don't think it's a be pop it out. Could be any ho be ba be kabi. Sister ya comport no ho ase na walesem. Omfa meto abonten. Enso amanfo person mo force wade na walesem. E beto abonten. Any ne family issue beto abonten. Na se Joyce Blesing kuru no e na akoye sa DNA ni dia me pese me bisa ne se. Se watimi atena se hu se ebe se nkwala we mu kura anya me ma entimi nkoye die ne dia ne na bla okoti nya adwuma da bi sa okoti ye adwuma na sa ofi sa wugina so ye be ma wugina so a okoti ye adwuma dia ene bla onka se oba na one ne te no okwa ahyawo okwa abonten ekokodi ne ho wan kasa hwe wa bla bum na sa wo hwe se kotie papa bi kura wo na wo hwe se mu odin fa na kotie ne fa yo oba no oda ho obe sole apie akwa abonten on sole mpie nkwa abonten enti sa wonu udi aba betu dwa me de minim so na ade betu dwo se firi hi on epie yo
because se ba die na eye papa ne eba ene kokoye nti so far as result aba omo keka wa bonten se wo na akoye se sisa no se nkrofo akeka ye twen se wo beba beka sentisa na so wa meka de a ene na bla ukwase nya adwuma ukwase no na hoodi ne wo fom because awukura kwoti a eye adwuma enka o magina wo se wo no wo yerete oba no odi ne ho ewa abonten enkrofo bebre ewo honum sesie ya omo ankasa no omo tete a omo kurum nso omo akwa wo adi aba enso so at the end of the day no omo kurum no omo agye omo no omo te minim sister bi ni ye wo takwa eye me papa ayiri nua na ono your friend say odika ni kunu tu kwan like ofiri otu kwa just ayipe be ma ne koba no wawo osanje oba no ewale no ehwe eba no like oni omunyina na te se wunye obi a uye eyi ohoho a waba unhu se sa akora no enye papa no ne ba enti se wo tinke se wo Joyce Blesing kunu no se wo